kazali. Sastala se kod knjaza Gospoda, svi od loze kosovskoga roda, skupila se svita kraja stala, piju vino iz jednog bokala, perjanici sve Vojevode, piju vino i razgovor vode. O svemu se tada tu zboraše, ali najviše o junaštvu našem, o Turacima i njihovoj moći, dok u neko doba iste noći na večeri Petrovića knjaza neko Marku Miljanovu kaza za ucjenu otrovane zlice. Jusufa bega glave Podgorice, grdno smisli, a još grđe reče, Markovu će glavu da posječe ili koga živoga uhvati. Ej, blaga nema kojeg neće dati. Marko na to reče samo dvije, srešću jusađe se nadonije, Arnauta u cikrane zore, odjahaću pred Jusove dvore, da beg svoje ne poharči blago. Ej, pa nek bude kako mu ga drago. Ali ovo knjazu ne bi milo, pa mu reče moje desno krilo, tvoja rusa na ramenu glava, skupa mi je ko moja država. Juso Mučin najbolji je Turčin, od Mostara pa do Podgorice, zato Marko moja poglavice, neću tvoje rane da me bole, ja ti ne dam na Megdan sokole, neka Juso prijeti viče, ja ova se mora
će komove pomaći, ko li na kraj sa Markom izaći. Svu noć prođe u to raspravljanje, a bješe se primaklo svitanje, kad se Marko okrenu putok na knjeza i konačnu odluku mu kaza. Ne mogu te poslušati, knjaže, čas junačka drugčije nalaže. Je li bolje za nas obojicu da poginem u grada Podgoricu, nego si jutra da pričaju Turci o rđavom handžaru Markovoj ruci i da ponosa tvojega Vojvode, ej, da pod noge Jusuf bega vode. Kad se radi o mome obrazu, ej, prepravit ću